Mentang ni phi kumno download ke PUBG Korea but global. Mentang phi update dapat Chrome, Google Chrome ke tab tab kelawan terus klik ke tab baik kelawan ni ke ada ini tab ya tab ke download ini ke tab ke belinya Android ba download ni Android untuk baik kami ang pangalan ada download lupa jangan bank no lalu tab ni search ni PUBG mah iman PUBG download ni Korea but kat pimun pi tempat kiang ba dokam VPN tempat batai fi kamno ban unum temkam VPN mah makam banjus VPN dah protection te tangta habis setting te search DNS lawan hiu thak kali private DNS mah klik tu salah tu ada te ada klik tu DNS private DNS te thak ane kali balas tu private DNS provider hostname search thak ane kata last number line mah WR lah te thak dns.google dan space mana sendai dns.google mentau umat pis yang vira de bom long tapi thak kan dns google mai pis long sa salong makram ki perlak mana tapi mai kan download pip dak hab dengam VPN yaki map yaki arina baro dengam VPN tapi dan file kan DNS Google dengam VPN dah direct download baik mai pis long thak save tangkat tu hi ngabas batai episode baro te saya subscribe lang channel chunga saya share lang ma ta kabla shibun